Muraho tugiye kuganira Ese Cristiano Ronaldo ari gufasha Portugal cyangwa ni buri kwishyira mu matsa. Inkuru itavugwaho rumwe y'umwami wa ruhago. Muri ruhago hari urwego umukinnyi ageraho akaba atakiri mu guhatanira, guhirimbanira no guhatanira gusa igikombe, ahubwo akarangamira uburyo azibukwamo imyaka izaza mu gihe azaba atakiri gusunika agapira. Iyi mpeshyi yahindutse agahe ko koza amaso y'abakunzi ba ruhago hirya no hino ku isi yose, bihangira amaso ibihanganye mu guconga ruhago no guhindaguranira bimwe byo kwirenzanya amavi. Umwe muri ibyo bihangange biri kugira uruhare mu koza amaso y'abari imikino ya nyuma y'irushanwa ry'imbaturamugabo ni Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Ku myaka 41 y'amavuko, Ronaldo yasesekaye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique gukina igikombe cy'isi ku nshuro ya 6. Ibintu byari bitarakorwa n'abakinnyi benshi mu mateka. Ni irushanwa benshi bemera ko ari irya nyuma azakina. Ni amahirwe ya nyuma yo kugerageza gutwara igikombe kimwe rukumbi atigeze aterura amateka ye. Uyu mugabo watwaye Champions League agatwara Euro 2016, UEFA Nations League ndetse yegukana Ballon d'Or inshuro 5, kugeza uyu munsi ntago aragera ku gukabya inzozi zo guterura igikombe cy'isi. Mu myaka isaga 20 amaze akinira Portugal, Ronaldo yahinduye amateka y'iki gihugu, ndetse nk'uko njye nawe tubyemeranya, mbere y'uko atangira gukina iki gihugu, Portugal yari igihugu cyubahaga ariko kitagira uwo gishingiyeho. Nyuma ye ibintu byose byarahindutse. Yari umukinnyi watsinze ibitego byinshi kurusha abandi bose umupira mpuzamahanga, aho afite ibitego 975, abara gusaba 25 kaguze ibitego 1000. Yatumye izina Portugal rimenyekana ku isi hose. Abana benshi batangiye gukunda Portugal kubera we. Hari n'abavuga ko Ronaldo ari we wamaje igihugu cye kurusha umuntu uwo ari we wese mu mateka yacyo. Hamya ko ibi bishobora kuba ari ukuri, ko kugeza ubu ngubu igihugu cya Arabia Saudite kirimo kumwifashisha mu kwamaza igihugu cyabo no kubafasha kugaragaza ko Arabia Saudite nayo yakwakira igikombe cy'isi. Ariko imyaka yagiye ishira, ikibazo kimwe cyatangiye kuvuka: ese Ronaldo aracyafite ubushobozi bwo guheka Portugal ku rutugu rwe kuko yabigenzaga mu myaka ishize, cyangwa igihe kirageze ngo yemererwe umwanya ikiragano gishya? Icyo kibazo cyongeye kubyuka cyane muri iki gikombe cy'isi nyuma y'umukino wa nyuma wo mu matsinda yahuje Portugal na Colombia, warangiye amakipe yombi anganyije ubusa ku busa. Ibyavuzwe nyuma y'umukino ntabwo byari by'amanota cyangwa amakipe yakinnye, ahubwo byari Cristiano Ronaldo. Uyu mukino wabereye i Miami muri Leta ya Florida, ubushyuhe bukabije bwumvikanaga nk'uburi hafi ya °C 41. Byari ibihe bigoye ku bakinnyi bose, ariko cyane cyane kuri uyu mukinnyi ufite imyaka 41. Mu gice cya mbere cy'umukino, Ronaldo yagaragaje ko agifite ubushobozi bwo gushaka uburyo atera mu izamu no kuzonga ba myugariro, ariko uko umukino wagenda gushira imbaraga zatangiye kugabanuka. Mu minota 30 ya nyuma yagaragaraga nk'utari ugishoboye kwihuta, yaburaga umuvuduko wo gusatira no kugaruka gufasha ikipe mu bikorwa byo kugarira ndetse no mu gihe cyo kwataka. Hari n'igihe wasangaga agenda buhoro cyane kurusha abantu bari basanzwe bamumenyereye. Byatangaje benshi si uko yananiwe, ahubwo nuko yakomeje gukina kugeza umusifuzi avuze ko umukino urangiye. Mu gihe abafana bari bategereje ko asimburwa kugira ngo aruhuke mbere y'umukino wo gukuranwamo, umutoza Roberto Martinez yamuretse ntiyamusimbuza arangiza umukino wose. Icyemezo nicyo cyahise gitangiza impaka zikomeye. Byose byakomeje kwigarurira ibiganiro by'abafana bihebeye ikipe no mu murwa mukuru i Lisbon. Byari ese kuki umukinnyi ufite imyaka 41 akina iminota yose kandi abasimbura bakiri bato biteguye kwinjira? Ese umutoza yarakwiye kurinda kapiteni we kugira ngo azamufashe mu kintu ikomeye imbere, cyangwa ese ubwaho Ronaldo ntiyaba ari umwe mu bakinnyi badakwiye gusimbuzwa uko byagenda kose? Biriya by'imibare ikibazo kirushaho kuba kinini. Ronaldo yakinnye iminota 270 y'imikino 3 yo mu matsinda, yongereho iminota y'inyongera, bivuze ko yamaze hafi iminota 300 yose mu kibuga. Mu gihe Lionel Messi nubwo afite imyaka 39 yaruhukijwe n'umutoza Lionel Scaloni. Umukino umwe mu matsinda bari batsinda mu ikipe y'igihugu ya Jordan. Haaland nawe yararuhukijwe kugira ngo azaze afite imbaraga mu mikino ya kamarampaka. Harry Kane na Kylian Mbappe nabo ntibakomeje gukina buri munota, ariko Ronaldo we yakomeje kuba mu kibuga buri segonda. Ibi byatumye abanyamakuru bibaza niba Roberto Martinez ari gufata ibyemezo bishingiye ku musaruro w'umukinnyi, cyangwa niba izina Cristiano Ronaldo aryo ari gufata ibyemezo mu kibuga. Nyuma y'umukino, Martinez yabajijwe impamvu ataruhukije kapiteni we kuko abandi batoza babikoze ku bandi bakinnyi babo bakomeye. Igisubizo cye cyarushijeho gutuma impaka ziyongera. Yaravuze ati kugereranya Cristiano Ronaldo na Messi cyangwa Haaland ni ubwana. Cristiano afite imyiteguro idasanzwe mu mutwe no ku mubiri, ashobora gukina iminota 90 yose. Aya magambo yahise atangira kuganirwaho hose. Hari abavuga ko Martinez afite ukuri kuko Ronaldo ari umwe mu bakinnyi bafite imyitwarire myiza kurusha abandi ku isi. Ni umukinnyi uzi imyitozo ikomeye, kurya indyo iboneye no kwita ku mubiri we buri munsi. Ariko hari n'abavuga ko niyo wakora imyitozo imeze ite imyaka 41 iba ikomeje kuba imyaka 41, kandi nta ndyo cyangwa ubuvuzi bishobora gusubiza umubiri imyaka 25. Byatumye impaka zirushaho gukomera n'imibare yagaragaye nyuma y'umukino wa Colombia. Nk'uko imibare
mbere dukesha ikinyamakuru Opta Analyst byerekana Ronaldo yarangije umukino akoze icyo bita expected goals iri ku mpuzandengo ya 0.17 ndetse na expected assists ingana na 0.3. Mu yandi magambo ibi birashimangira rwose ko uyu mugabo yagize uruhare ruto cyane mu mahirwe Portugal yaremye. Abandi basesenguzi barimo Jason Kandi na Simon Jordan. Ikinyamakuru cyandikirwa mu Bwongereza cya Talksport bavuga ko iyo rutahizamu wa PSG uri kugerwa amajanja na AC Milan Gonçalo Ramos yeza kwinjira mu minota ya nyuma yazanye imbaraga nshya zari gufasha Portugal gutsinda no kurangiza amatsinda ari iya mbere, ariko ibyo ntibyabaye. Portugal yarangije ari iya kabiri mu matsinda bituma inzira yayo muri kamarampaka irushaho gukomera, kandi aho niho hatangira ikindi kibazo gikomeye kurusha ibindi byose. Ese koko Portugal yabikina neza iyo Cristiano Ronaldo adahari? Basangira ngendo abakunzi bacu, reka tuberere hamwe. Iyo niyo ngingo yatumye impaka zose zifata indi ntera, cyane cyane nyuma y'amagambo yavuzwe n'uwahoze ari rutahizamu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Tyler watunguye isi yose ya ruhago. Tyler wahoze akina ikipe y'igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba n'umusesenguzi wa ESPN yavuze amagambo yahise akwirakwira ku isi yose. Yagize ati iyi niyo Portugal ikomeye Cristiano Ronaldo yigeze kugira, ariko njye nemera ko Portugal ibikina neza iyo atakina. Aya magambo yaciye ibintu, hari abayafashe nk'agasuzuguro gakomeye k'umukinnyi wahinduye amateka ya Portugal. Abandi bo bavuze ko Herman yashyize ku meza ikibazo abantu benshi batinyaga kuvuga, ariko se niki cyatumye atinyuka kuvuga aya magambo? Igisubizo ntugishakira ahandi, ahubwo buriya nk'uko raporo y'ikinyamakuru The Guardian ibyemeza, ngo buriya kiri mu buryo Portugal yubatsemo uyu munsi kuva mu myaka ya 2006, 2010, 2014 na 2018 kugeza yemwe no muri 2022. Hafi muri buri mupira wose wasatiraga izamu ry'uwabaga ahanganye na Portugal wanyuraga kuri Cristiano Ronaldo. Reka byoroshye noneho kugira ngo byumvikane neza. Uyu mugabo ufate nk'aho yari umutima w'ikipe, hari niwe wagombaga kurangiza akazi kose ko kubona intsinzi. Gusa uyu munsi ibintu byarahindutse. Portugal ifite Bruno Fernandes, umwe mu bakinnyi bo hagati beza ku isi ukina Manchester United yo mu Bwongereza. Bibarwa ko ashobora guhanga uburyo bwo gutsinda mu kanya gato kurenza undi mukinnyi uwo ari wese ku isi kuri ubu. Ikipe kandi ifite Bernardo Silva, umukinnyi ushobora kugumana umupira mu bihe bikomeye kurusha benshi. Abo bose kandi baza biyongera kuri Vitinha, Joao Rafael, Pedro Neto, Gonçalo, Diego Jota n'abandi benshi bafite umuvuduko n'imbaraga zituma Portugal imwe mu makipe afite ubusatirizi bwagutse kurusha andi. Niyo mpamvu bamwe bavuga ko ikipe itakeneye kugendera ku muntu umwe, ahubwo hari n'abarenga bakavuga ko ikeneye gukina umupira ugenda wihuta, gukinana no guhanahana imyanya, ibintu bavuga ko byoroha iyo rutahizamu afite imbaraga zo kwiruka no gusatira buri munota. Abavuga ko Ronaldo nta gatege cyifitiye ndetse ko gushyiramo bagenzi be hari n'imibare bakoresha. Bagira bati kuva Roberto Martinez yafata Portugal mu mwaka wa 2023, umutoza mukuru ikipe yigeze gutsinda Luxembourg ibitego 9-0 Ronaldo adakina. Nyuma yongera gutsinda Amerika ibitego 9-1 nabwo atari mu kibuga. Ako kanya impaka zirushaho gukomera. Ese intsinzi ni impanuka cyangwa hari icyo zigaragaza? Haravuga ko imibare idashobora gusobanura buri kintu cyose kibera mu kibuga. Uwahoze ari myugariro wa Portugal Abel Xavier yavuze ko Ronaldo afite impano idapimwa n'imibare. Yavuze ko kandi azi gusoma umukino kurusha benshi kandi ko yumva ibihe bikomeye kurusha abandi bakinnyi. Naho Ricardo wahoze ari umunyezamu wa Portugal yavuze ko nubwo imyaka yatumye umuvuduko wa Ronaldo ugabanuka, ubushobozi bwe bwo kubona umupira ugiye kugera no kwishyira ahantu heza buki ku rwego rwo hejuru. Mu yandi magambo, hari ibintu Ronaldo atanga bitagaragarira mu mubare w'ibitego atsinda cyangwa imipira ivamo ibitego, ariko impaka zakomezaga. Hari ikindi kibazo cyatangiye kuvuga. Ese ikibazo kiri kuri Cristiano Ronaldo cyangwa kiri kuri Roberto Martinez witoza? Reka iyi ngingo tuzayiganireho ubutaha. Ni Joyce Gakumba. Ntibayire kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Like, share, comment na subscribe.